Bebe itu oh. Ayo di mana? Boleh lebih gak ada atau ya? Ya, dolo lamat sambayang ki ta tuku sangat tuk. Pengkilalay te mena dolo ta dolo mendolo lam. Ya, ta palaku pak tunduan tam sembayang. Puang matua, puang kapenombang kido suruga. Kamu mau puang tu si patok kini sorong mintu agan katuan. Bak berakatu rencana. Tunanga pa inan na te tomak rapu la berakate toron ki puana kana etuar. Tulamale emparampu te kamu maliram moy nang mamali mo lantanan ni te kaparan muan ulen duit kanan tapo. Randuk lama te inalang kalinkan ki sorong te katuang ki o puang berindik palakan. Kamu puang laman dadi tuma apa sakkelan katuang ki lan sitarukna te rencana keluarga la bela kote anak. Tulang papayan tanda kama maniramna lampa benda ni te tananan lapo lan te katuang. Kamu puang tutu makari tutu lako kami masora nasang lampa kaborok kam dan naupak na minto te rencana tu lagi garonto lante atu tu te mote mak din ramporan dan nasi turuk lalan pak perayami napo mak tan ni te katuan la biraka napo benda matoto te tananan lapo lampesak bien ni dio olo mala abi imi puang matualan suruga pasti kambela makantu mintu sakalangan kosan na data beli tu kode nopak na rencana makaren to temo lalan dak si turuk lalan pak perayam ko kalemi amin Amin. Ito lay para to masih ada pangano. Di Pasibar kayak. oh di Pasitur Oh iya. si Dante Dari to lananay. Ini oto na ang. Ka. Marala. Wotolan wala tedi. Na solay ya neping. Solay neping. Bat woto nolat. Banna. Banna. Oh, jom ko to late. Iya.
Sembarang kinana yon. Hindi kami satu Yan na ano. Kena mo ko? Karena baju mo merah. Kena makaping ko. Talo. Nosok. Sarni ko sok. Kena makaping. Tangan ni dia kira-kira pasti lukang ko paloko. Ya apa benda dah. Betul. Kamu. Pak. Apa sih kau?
Tangkang kali. Kondi bang. Iya, kilala yun, Ma. Salam. Saya dari Lori con Latin na Torrentin. Ya, un po' di na, ya po, pagdali. Yang pada ni nari sulit. Iya. Ah, mau masuk satu pasang ke dalam. Ya. Ramu ni ale. Pemidaran lu eh. Amro tu ini digerakan. Masuk mana? Kebetulan juga itu. Ya, ya. Ya, sudah betul lah. Ya. Ya, ya.
tosang seterusan. Aku kuala mi katabe pak lamai te tangan nasondong tiku tambenna inde bangunan banua. Belanna malilin pa langit-langit ki pituk sadang dawaki ranta. Kukuami te kapasumbungan puduk to paumpuran kada-kada to lalu miok membela riki ika lama lemba malang tama tananam to lalendu to kalilinar raka to lamentiongan to kauran raka amirampo undedek ba bamaniki inde kalisuan bulangki kure sumangakna randan dibudugna pa palumpuna sangka lante tanggana sondong sabah parayanna tadipo solon nagandang lante tiku tambenna tanana sambak belan nana lambikan duka pikutana londong inde kami terampusang lengko ilalan na detekkan nepiosi tanda saungan inde kami terdigente toratu masiang kumua tumbari tanda buktumi tiap hari komba dinaram kami tomilau padang tuo balok kalebu batu laparan lilikna gua libasi ampang lumuran sang paliliran na padang ari lampiong maka limakna kiloson pala sama katikna pas setangana kimelau tanduk biwaran na padang bisa ngala turun kan padang adi tokesan maka limakna melau kan mitali ngararakna pas setangana loson kani suling bulan na padang bisa ngala tiumbak padang ribebo paga paraka kitiumbak damai lilikna toa apa tepuna padang 52 karopi na lilikna bamba namo batu padang ritondo tungkasangan belana inde ya duka anak ditampagaya mabong sudi kondo tarapang inde taruku bulan na nenek siene nenek sirengi sambolangi gaya dia runa tongkonan lempangan inde tuna aturiangana tongkonan masin sanga paliliran na pala sama katina pada ngadisangala tanduk dewaran na basetangana iumba pada ngaritokesan inde taruku bulanna puang pagunturan lilikna tali ngararakna pada ngaribebo maka limakna inde pak dende-dendena tongkonan pangraran lilikna padang ditondo tuntirot adek bayu sielek na lantai tangana tondok umpe garente til aling adek la atek silelian na lokol loerara lantai mak lipuditari tumanda dek dia gini dawate tangana sondong bintin adek pangalen datu-datu na lantai tiku tamben na tanana samba panang sieran na pandan membalayan na kiram pun tumpu batu erami ungkala paparaya tangan dok bulanta laum paorong parando di kapu laum pakulea pi itoko tiang gilo jadi mangkur semana jiran de boleh paraya umua torampo komi balik si panglolaban kapuran pangan si saladan komi balik pelambaran bulu tolong turu komi borisan rinding na nenek mangan nasangka o si panglolaban tangdang karasan atau di potong atua laum paorong kapuran pangan tamate
Apalimbong mo pantaranak na to ang pangbasi tasik kumbone-bone mo pangluluan na tungkunan parara tungkunan penanian daw tetang nga nasondong tasik kumbone-bone mo to di pa palumbangi to di pa paele to di pa palukulukuy apa kukuala sule mo mangkalioto la tumete mo maapong kaparompong kumuang tumike de ilo may padang nataranak buali basi naluluan ampang lumuran melosia rakatindo bungim mi sampak mamma karoemi mi patengka batelentek mi umpetirimba peso yang mi milambi katonan padang pasaparan matakali meloraka manuk lalami sampak garen tebokok mi nedek bak manik na simbolong manik kung kalak patampang pelalan na indelok koloerara turu-turu to mamma padiong rantean tuyu rok retoleaga padiong balaran Kore sumanga na langan penduan polet pekutan rondong domete tangana sondong lako batang dikaleki kumua tumbari tindo bongimi sampak garente boko me loksiar ka manuk lalami sampak garente boko kiku amati tongki melao tongkonan lempangan tongki loson padang rilampio lilik nagualibasi ampang lumuran sitamu malikan ni paretal lubulina sidup pakaworokan ni keete talu etengan kipatarru kamalian kipanak tak kakek deran tongki lambi katonam padang tongkin detek pas saparan mata kali sitamu malikan ni tedong sale kosumusu diotang nganalalan kipatarru kamalean kipanak tak kakek deran kilambi bamba nate tondoko pesulunan nate pangleon inde padang tuo balok kalebu batu laparan tondoko pangaloa ma pangatoran tidak lengke sari tato lamba kisi tamu mali polek tomak takinampia kisi dupa kaborok tomak semberan lotong ulu iya mo kinal lolalangki iya mo bokong kalambanangki lalenduk ruko alukna rampanang kapak lati ladung ruko sangka pasalinanna pak suleanan kurre sumangakna te allo maelo sabak parayanna te kulla mati adani te allo mangka ditanda balok ditoding rongkok ladinai usorong adakna kapuran pangan umpali dan maya-maya belambaran bolu melmo mamak bungimmi sampak mo tindo karoemmi galek mo manuk lalammi lisusundun mo garente pokokmi apa dakok pakai dakok mangka ke mangka tapa sundun ni diong balaran nampak tapa upuk pendaunan nai diong rantean tuyu belan malimbong mo pak paelean diong balaran nampak tasik mo pak palukulukuan diong rantean tuyu kukua mila sule mangkalio to esim bolong manik lokol loerara turu-turu to mamma ako diong balaran nampak ro retoleaga to diong rantean tuyu bangun mo ko diong mayram balaran nampak motok mo ko diong may rantean tuyu demo gayang diaru sangkalamak mulau sorong kapuran pangan lau baena belang barang bol kurre sumangakna sabak parayan
Taruh ko lang. Ito. Dan dito na postingan ng kakinap ko ng sala Sa dan William Boris. Nasa reki ikan ni Papa Besak mantan kadis. Jam 14 dia menunggu. Rampung. Iya. Aku jam 4. Ini si salah kau mau tete le. Dara mangiruteng. Dara kata mangiruteng kan? Lah, lo namai Lampio Bego, Lajong namai Banglabu Batu, Tondon, La Indena Tondok, Indeliatu. Nah, kipo kada musola Bapak Rem Saninat Kumur Koda Kok Pajok Belaran nampak sundun ni sabak abok ayo berbuka gitu lebih nampak mau lihat nggak tapak taruh istilah kata masih Welasu Jomo di Ngayota di pelaku majelis gereja Jemaat Liatung Ibu Terleda Anta Kilan Kapangandor. Selamat makaruen, salam sejahtera untuk kita semua. Tabe lako paaranuanan lain dena liatung lajong namai Lampio. Tabe lako sangayo kalambu ukulan pakpalakan na pungamatua. Diaken penatua sia pendeta tumak deren nan rinding kepada ko nama nangabandua. Tamani umparan lu kita kasih tamuan tak kasih kamaliran na inde anak ta sola 2 Edwin sola Depi susimi sa tom apatongan may kami ta palakuan ni pasakit masambayang mintu na kadipudian mintu na kadipangkiran ke palumati ola malakbi imi lan makarento tema opuang kamaliran na anak isola 2 Edwin sola Depi tula di pamatasak ulan itu kan okoran lan makarenti dadyo nga namay Lampio lain dena teliatung siya do may niganinan senga balan na pakaboro siya pakamasemi sitamuan si tetena teme kasi kamaliran na hindi anak isola 2 unando kan kamamasean kamasok napasakarang kan itu berkat dia tingayoki dodo demi lagi pasola batang kaleki kita rima situ ang pakudan sum di balan na lan sangat na ambe anak na benama sama amin.
si terluna te dede kamba ba na tole lauran na kapangando alangan to titanan talu na to temo ta emor kila me kutana pa kila me kotintiang kala pa belan na natiro mo mata duang ki pestai le tu ara ki kumua pokinal lo komi barasang mpobokong kalambanan komi kalau si kalebu bulu si tamora nakapuma lum pabumbungan sola pak ronting to dulu alami imi kuletan dan nalu na pula kasih dolokan na lana soromping dan tumendadian na anak muane inde kaburan pangan na tarimai tumendadian na inde anak ote balaran nampak di tituk kapak rantaian tuyu di borong talu dinanai rintin mesa dirara laum pamatua induk kaluk narampanang kapak laum pabanu kalurungan sangka napas sulian nalu susi itu dibuat tengkoyoran dan dibudukna pak padubunga sangka ditimangi pole kure sumanga kirandai pole paraya kumua kure sumanga napa inang kalua ata kan dibak bati tibungka mubak bati lambi tantu tibungka duka bak bapenang tamas solanasa bukti mampakkan kan nilai dorong keteruk narampanang kapak barang siarana pandan membalayanna lantan kata siki kan ni ide luk narampanang kapak lang to dikulan ken sangka napa sulian narlo lau paworong kan inde kapurampangan si panglola inde sigiran mambuat asak inde kalau si purno isinna bulu si tamurakna sambako ibir galang inde gatta di papada dua maka lima na inde kapu maklu pabumbungan susi pangan dure enak laki sarong pindang rokoria malabina turun kepada dia na simbolong maniki salah rokol loira Beli paraya mangkamu diserong pindan inde kapuran pangan rokoli supala na tomendadian na inde simbolong manik i lamangando masolanandang tung kalama peagi-agi kumuaden no upa tapo upa paraya di paraya na dibungka kapuran pangan na tikilang pelambaran bolu narandang mira petamam mi indo tomendadian na simbolong manik nabiring mira pela teksi lelean ambe to kumumbong na lokol loyarara tanda tasik na kumua sanda sirante mokomi masola dua la si paurong rampanang kapak si pantak tada-tada mokomi la si pakulearan pak sulean nalu diterima mau ading kupeng nam ya mau adu geduk apa mau tenang kita saya kami tutun nalalam dua tangga abang gua batu lata esi kila ditumpul luar dan tepat kurang semangat diterima ya ini lo tau mau kita
tarime tanda Indo tanda tarime saru oh iya saru tarime dan tasa sulu bang tambay palipan ini kami yung masih lagi simsek iya karena dibagi di serongan dulu tanda Indo rondong oh tadi memang ya pangan-pangan dia tontong bang nak me katabe tang tore nak mesiman lako mintu paranuan sia mintu rara buku tu rampolan tema karento tema belan na aku te ke lan leatung buda pandokku buda pambeku dem panenekku la mangka mo sumbungan pudu kunarara buku laku sorong mote baik laku to di potong atuanna inde leatung na pataru-taru tu si tarum na pambeku damai ya kuri semangat tuh kepercayaan di bena sebenarnya tak perkumat aku merasa pak mengurap aku nggak kuat tak sorong mila ketemu tuh kuri semangat laku kuat tabe roko suleng kararata kalau malah bita solanasang kikwa kona tak meratala sikuta apa ko biasa ke lata pataru-taru mite mai la tapolulian bay bisa ke tahdirkan ite anak ta sola dua dolo Oh iya. Iya, sabar. Malam pasal malam malam. Sino po kita kita rin. Wag bay la malilo may. Seragan sa kisola nagkuit kisola katan. Iyo ya. Enrian lem. Ya. Tatiro sola nasa tu anak kita sola di Siambara mo jo. Di Mbai lah tapatar-tar untuk lihat dan tu kuma ya te me alalan nada ana ma parampuada tinduka tu di sana deporin nada ian nalang gereja di pasitu itu 5 kuma apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah yan na jo tama parenta antukan denasang pasal-pasalan atau temo biasa di pokada pumuya te melalikan kita ena titanan talu tak namanda. Nah ya ta oleh moto temo menelalikan pertama ya itu kuma pernah tapokada monina pumuya te me pak parampuada na tempo nenek tabanina na cuma nang dempe porina jadi amat tu lata parkorkoi lulian umban tu lata sifat bisola nasang baila talu te lata dentu di sangat tanah bulan tanah basi tanah karulu oh ya mau total ada dong jadi iya barat tulata Kurang semangat tu waktu di sana lagu kaleku
Pak Susi bangsa jo kadang nambe aku domeran tendu ni aku tena mangurap Pak. Saya nakun tanga ite kita tema dok pate aku kumajo deraja aku. Dempan ini aku dempan be aku dempan do aku di tema dok. Apa kau nangala Susi moya nawala makada turu kumua. Painti ini mimui Pak Lulianan ki. Jadi yang tetap pokada ni anak pokada motor rampara nonanta kumua lanang karang ki pepori tanah. Kusanga lagi ala sule lako kita inde lako kita inde do banua kumua umbara tu tanah ala tapo tanah kure sumanga na laki pokada kikua do tang le suruki jong tang la ditengkai batuanana kumua tanga-tanga na tulata sipatui solanasang tulata lah. Yo, jadi konsusi motor tapokada manina kuma do tanga di suruki jong tanga di tengkai batonana kuma tanah basi sula da sipatui sola nasa yan na tanah basi biasa di pokada pirang ayo kata Anan Ayokana berarti 12 Rekenana yo ini nak semua karena rampuada kita denas dendu peporina ya mati lalikan pertama tu tulata pokada lalikan kedua dah kena langgeri keto lalikan ketalu kena jo toma parenta apa kena wita pokada de tanah andan nayokana pakoyor kalau losong tuh lihat kita rampos oleh nasab itu apa kena tapokada karena susi mutak tempon nenek tak kumaden tak beporin tak di sana rampo ada baik pada mutak dolo kure semangat tanah abasi ya mutak kupokada ni na aku kuako na ya mi pokada ni na wadu ko par kakilan ko kumua da sor mapakan nanang kamu tulah menentukan ini sa kamu kemanasu jadi kau turu mau kanto udah sumang kena tongkonan sitamu tak ana berbelit-belit mudah-mudahan dan le misola dua dingku susi du kata memang yan nalarang panangkapa tongan tunsanga kakangkulo may lampion ina kumua ko nang baine ya tumba bose tu laram panang kapa saba ta epa ya baine males seda sarong na lakubanon na muane jadi maleso mo kumua tanah basi na diporian ni terampang nang kapa mi secara ada tonga mo jomai toma tuanta pak ranwananta sia meku da meron tinduk sia lo mai lampio kumua da anna lari lakote dong tu tanga mi soladu tangya ki anak tedong anak tau ki ya kebetulan ri yang to na pemali tuntunu tedong tutoraya ke ma rampanang kapa ibelan naya tu tedong peporina rampanang kapa situ ada nati buat tengku mo jomai randan di puduk na pak ranwanami masalah dua lami pator melong tepe korimi lan bintu allo katuami inde ko mira kamai tondok jora kalu tondok na tau si pak tepe korimi sabak tepe tongkonan bagaimana bertutur kata sebagai seorang tanah basi bagaimana berperilaku sebagai tanah basi ya tok tu lamitoy manda nadelana
Mambela-bela nana ite anak tamuane mbain na lang kande-kande paya waktu le kilalaikan solanasang sola dua kami yari kisi tamu te kamu ri sola dua lami kilalai jangan sampai mo ilasi tamu kan si palempiang kami bela na kamu duka sola dua secara ada ko sah mo kami yari to kumua sebagai tananan dapo mane bisa tulali kami bendan ta apa na bisa mi pakto ikurin bendan pito talu na mane bisa te anak baine patonang kurin na yan na den apa te anak kamuane ko na mo anak baine na bubu ita mate kurin lay patonang do tananan dapo baru. Jadi secara adat kebetulan saya di lembaga adat secara adat sibali kami perlu diperjelas karena baru-baru kita yang desa ngala kasus loan nambotona antara Pak Palumbangan na tongkonang kaparenges sudah sampai di Mahkamah Agung daan irendek tan susito sabak ya te kamu madoi irima siang madoi irima lilin misulelangan banua itu matua pataru-taru kuris semangat sama keren nama jadi bayi nah ini mut banyak kesalari bayi waktu malah tekanan nilai kira mbak rasusi rencana misalnya dua atau jomi tomatua Yo, kurang semangat lagi kasih nasang. Yang untuk kisahnya toko bulan apa selama bulan depan. Iya, bulan depan. Mali pasti tahu. Iya. Alasan apa? Ada orang kita ke balik bulan jangan ada pertanyaan. Belum jelas. Sang jomay anak atak kuma bulan April tahun depan kita sisa palana. Nah terus bayi nang moto le. Ya kita mau keluar apa kena buat kilang poka dapo kami tak dolar le. Kami bayi ni tak rasi. Ya. Biasa mau di postila di kombo menola darun nalur dia panang. Main dedek tolak kami ke bulan April. Barang kuat. Oh, susita. Iya. Bayi misa agama syariah. Ya. Gereja Toraja apa gereja Katolik? Gereja Toraja. Oh, narangnya mau ibu pendeta soto. Ya. Kasih pendeta dalam tiap. Ada pendeta dulu. Oh iya. Karena aku pernah kerjasama yang baik. Kok nampak yang gimana tak dulu le? Oh pernah tole bang cuma koyak tu temporin atau pintoi tanah basi. Tak itu tanah karu. Ya. Acara ta torora Pak Solanasang ya te ampota anakta sulu umi tuka monaki la sipori payadolo lewat sesuatu yang tanpa ujung. Dari yang misi pakaian cincin ko janjimi kamu sola dua leh kami hanya saksi hidup nah natiro duka
lana pogau tojo misa seremonial yang tu si Polri menjadi satu kesatuan. Silakan Bu Pendeta. Ya, jadi cincin ini tidak ada ujung pangkalnya. Itu berarti cinta mereka berdua abadi. Dan untuk hari ini sebagai bukti bahwa Edwin telah mengikat Depi, akan memasangkan cincin iri ke jari manis tangan kiri, ya kiri. Nanti di gereja baru tangan kanan. Ya. Jadi saya akan menyerahkan cincin ini kepada Edwin dan dipasangkan ke jari manis tangan kiri ke Depi sebagai bukti cinta untuk mengikat sampai ke jenjang pernikahan, bahkan untuk selamanya. Silakan. Kiri taruno tangan Kiri siamar ka tu. Ya. Silakan Depi memasangkan ke jari manis tangan kiri. Ya, kita sambut dengan tepuk tangan. Melo na ba ini melo lah. Wala sige daw ta amin tante ko apre ni kala sa. Apa Pak Lai jam mai. Masa aku teman-teman ada memang tahun ini aku pun pasangan ni cincin sampai sudah sekarang sampai sudah ke mahkamah agung. Jadi ini pesan bagi kita pemakai ke cincin alat pemanda atau hanya pemakai Polri juga teh ya ditambah Pak Sa gitu nanti pisah apa kopain cincin sudah dipisah rasanya tapi anak itu sangat pirang ayoka minta siap bidaran. Jadi perang-perang teh supaya aku tadingku si anak tasolo dua kemudian cincin nang misa Polri lan kapatonganan tunarang itu kamu pemato teh mau kumua tak nala susito paningon tetapi iman akan menyaksikan bahwa ini adalah janji kepada Tuhan. Ya, tahu semua. Sifat Allah mak kures semua mak boleh paraya mati kali ini. Dalam nama dorem mukan te keluarga bio upasita puente kama maliramna anak adik ke sola dua Edwin sola Depi nirami syamitiro maupun agam tu kisipak kadai tunalambi sanangak tangak ke mastora nasang raung kutui tepa inan nate anak adik ke sola dua nama adin matoto lantai mandai tua pamangka kisipak kadela berga dengan di modu mangka naparampo mati kali pasak kirat kesitaruk hari jana muina pirang-pirang bulan ba apa mintu nanti dibatok kampua kuma puasa lantai kaduaki atontong umpas sake kagak terkata anak isola dua nama di perang-perang nanti rencana situruk dalam Pak Purayan nanti kasih tamuan makaran temo ya kepantang sulekan lakotok inanti tentang bangki sorong jabatan kali kikatuan kina kamu buang larin di kepala kan di makdim rampo selamat lakotok inan sebisa-bisanya apa dorong aja mentau dan duit dari keluarga nah kita terima tuh kan depak pengasih Bima totok palang patah ulit kikatuan nak diraka laku lingkap biteran kikurian sumangaki seki sorong mengkarontok dan Yesus Kristus buang dulu selamat. Amin. Dari
Kita tingkat nomor lagi. Kita dari TV itu. Baik. Biasa kung kita doan ito, tapos sila ng pambensin, ada ko na kung ada kong dusun. Iyo. Sulani. Ado to o siro ng berri. Ito masigi. Sulani ra ka. Tanya. Tanya, tayo may balanda. Mengerti kung pong kaya dapat ito ating nila. Ganyan siya. Lagi mo. Lagi mo. Kaya namin tumato kusot tingin hindi mo iulari mo. Dema. Magikan dulu. Ano, di gara ya kemarin na kita matuan. Di pasusi ko di bisa dai kita masa na. Langsung pro. Bisa nila. Alay rin masker ni ditandai dalam pikabil. Induk kata pakai di dalam bawah. Sembali kona. Iya, yang bukan suruh ini apa ini? Atau kantornya. Ada siapa? Mengerti ya, pokoknya mengerti ya. Iya tahu murah. Tunggai. Susahnya pakai sentimetal nanti. Oh iya iya. Kamu
Iya. Tali alalanan daw. Yuk. Ada deh, dia nak kasih dia lah. Dia pakai cara. Natiro may kaya. Siapa? Ya, ya banget tuh. Merci. Hai, handole. Ada sorti. Aduh. Kuliah itu batu sitor orangnya. Handole. Sitor. Di bawah lama. Naik di rumah. Ih, Nika Mario. Wih, betul. Selamat. Putri Atung Sold. Wih, Lola astaga. Iya, iya. Di rumah. Iya. Iya. Oh iya, lo makan le. Iya. Keluar, saudara. Selambin. Semoga. Tantan aku terima kasih kami elah tak
Iya, oke. Selamat. Banyak ya. Oh ya, untuk yang tidak satu pendam cantik boleh. Wah, cantik. Nama kata tu muni. Makaran cantik muni. Makaran cantik dia. Besar. Iya. Ini datang kamu dulu lah. Datang ada. Emang masih sana. Ada tidak. Ben susah. Supaya kemarin nasi besar. Habis. Mana tidak salam-salam lagi nak. Biasa punya. Kalau bangun nak kanda ini. Iko kayak ini tu lah. Semua lewat lah. Iya. Salam etin. Berapa lah? Ya, belak. Iya, sini kuitan. Sudah salam? Sudah salam. Oh, bulan. Tirong tadi bulan. Sekarang kamu bulan lah benar. Oh. Itu jatuh sih. Detik, foto. Lagi. Senyum-senyum mereka Nepin ah. Senyum mereka deh. Lihat Nepin. Lagi pesan. Jos sini kok. Jos sini kok. Lagi. Sabar. Oke. Ayo. Pakai. Terus kau ni. 1, 2. Oke ya, boleh. 1, 2. Kau jom lo, kau ajar kau. Kalau nak kisik apa-apa. Dia mau kata leh. Dia mau kata leh, benar leh. 1, 2. Dia kata leh, pasar kan. 1, 2, 3 lagi. 1, 2. Pisang panjang potongan apa? 1, 2, 3 lagi. 1, 2. Pisang panjang. 3 lagi. 1, 2. Depan. Sampai. Iya, yari tuh. Ditembak. Rondongan aku TMP. Sini tuh Jo. 1, 2. Dorek balik gaya mu lendong. Balik gaya mu, step. Nih. Jalan. 1, oi, kolong dong. Oke deh. Oke. Ponong kasi. Sere, ibu-ibu sosmed to. Sere, rin na phone na lang kasi magkano-kukuras ako. Oh, ibu-ibu kasi kurang po. Yan ka ng kilo ang photo na ibu-ibu mapupusan ka nga. Kung tingnan mo na ba yung anong tagat sa mga. 1, 2. Lagi 1, 2, 3. Betul ya. 1, 2, senyum. 3 lagi. 1, 2, 3. Oke. Lagi bikin. Kami lang daw. 1, 2. Oke lah. 1, 2, 3. Sabar. Lagi. Terkentire. Jadi iya ya. 1, 2 lagi. Lagi. 1, 2. Mabuk ko teman.